دو حفده ایلونی درونک ترکیه داگر کر اوتومبیلک لسر ریا قامشت و عموده ین روژاوای کردستان بمبا باران کر. هزین اولکاریا هندرین آنکو آسایشه اشکره کر که دوه ایریشا آسیمانی ده دو اندامن وان شهید بونه. پشتی ایریشه وینین هر دو شهیدان و آگاهی لبارا وان هاتن بلاف کرن. اسلان و ایمن چولی ji destpêka damezrandina hêzên asayîşê ve van her du kesan roleka mezin duwarê ewlekariyê de gerandiye. Li bara heman êrişê asayîş dide zanîn ku wexta welatiyên deverê bi hawara wan veçûn. Dîsa dronên Tirkiyeya dagirker êrişî wan kir û 8 kes birîndar bûn. Ji tebaxê ta bi îlonê pêla êrişên asîmanî bilind dibe. Di navbera sê tebaxê û hevdê îlonê de 5 êrişên asmanî pêk hatine. Di encamê de 12 şervan, fermandar û xebatkarê Cin TV'yê şehîd bûne. Piraniya wan di şerê li diş terorîstên Daişê de xwedî nav û dengin. Tevî ku rayedarên Amerîkayî nîgeraniya xwe nîşan didin jî. Lêbelê êrişên Tirkiyeyê ranawestin.